pe. Ko folfola himit e kamata ki e tau. Polot fa fetai o ngā ue whakalau marie. Ko hono whange au whanga fulu maawalo himi. Mukata ka meha ke tau hiwa. E lau marie hifu mai ki o mau whareni. Haere mo mafi aivi ho keresi. Whakamaa aho maulo tone. Keina kotoa e ngau haa o e mau ngahi komi. Whakausi, e lau maari e tari mai, ai lotu o atu. Ha ele mo mafi, ha lau maari e, ha. Laua taule soni me he ua ipseli a Paula ki he kakai kolinto walu e wahe kamata lau me hono fitu ki hono hong fulu mani ma ai au behe hono wharea ke he pe he hange o kumou hulu atu he mea kotoa pe i he tui mo e amanaki mo e iloloto mo e whainga kehe ka umaa i he ofa ki ati ki mautolu, ke pehe fōki homo hulu atu i he keresi koini. O ki kai te urea pehe ko e whikau, ka ko eku whakaha ia a e whainga e kakai ke he, ke usiwi aia e mo oni o ofa a mautolu foki. Seuke, o mo ilo a ofa o tau eiki o si so kalaisi, he ne koloa ia, kane hoko koe masiwa koe uhi ko ki mou tolu, koe uhi koe mea i ene masiwa ke mou hoko koe koloa ia. Io, i he meani koe whakaukau be o ku atu, he ko ia pe o ku tau, mohani ihi pehe, he na mou kamata i he tau kohiri, o mua i he ngā siasi koe, o ikai i hono kamata whaibe o e mea, ka i hono o i foki. E ke mou whakaosi e ni hono whai foki. He o mo oni na mou loto le rei lewa ke o i. Ka koe uhi ke ai hano whakaosi e hoa moia. E tau mō mawhai. He ka pau ko loto fie whai oku ka utu mai ko ene hoi fuai ai eiki oku whakafuafua aki ai mea o kune mau. O ikai aki ai mea o ikai i tene mau. Me talai hai koe whai eni ke mau fie maari ai hani ihi. Kai mawhasia ki mau tolu. Ikai ka koe whai aki ai lao o e whakawheunga. O pehe i taimi koe ni ke lawe atu ho mou mea hulu. Ke nau
mea tae au, kai toki lawe mai foki e nau mea hulu ki o mou mea tae au. Koe uhi ke ai, ha whakawheunga o hange koe wholofola, ko ia nane tuwhi o lahi, na i kai tomo atu, pia ko ia na e tuwhi o si i, na i kai tae kakato. Amen. E tauloto, e o tua mafi, ai a Fiona o ku tāpuha ho huawha. Whawaiwai ki mautolu ke mautu o maupe ki mui, kei whana fotu ho langilangi, pia moho i whai whakamohui, o a langilangi pa mo Gloria, pia ke whai te liha pe, he mau mea kotoa pe. O mau korea ngā hime ani ho huawha, ko sisu klaisi, ko mau whaga mo ui, emeni. Tapo e afio e o tō mafi. Tapo le afio koe hau e o tonga ki te pawon. Tapo mo e tahine kuini, kuina naspau, whehuhu e whanua. Tapo mo e igno pere ane afio, Lord Whatulol. Maaleiti Whatulol mo ho eki. Tapo e tata i Palestini o SSC, whaifkau whatu i, tā te vita kolo a Yahavea. Tapo e tata e ki Siketai Lahi, ai Frete Atiol. Tapo mo e hau e ki taula e ki, whaifkau pore e wahi whanua tonga tapu. Ki mautolu ko toa pe, mau mea mai. Tapo mo e ko wana hapai, patapo atu ki he kau hiwa e ki, kau mai kau whai hiwa.
ngahi kupu kotoa be tapa mo haintonga ka umae ka utangata e ki o lotu o ki mautolu kotoa be mo mea mai ke whai lot senturi ko hia koe polot koeni whai longa ai polot whakalau maali e tau whanonga ia mai o senturi a lotu whawhitai o tau lau maali e ko no peo whakaukau ke polotu o noa e polotu aho e tala loto ka e umaa ai o wau koeni mo tolu mo e whanua muri mo mea ke historia aku uiai bea nau ma ke he ai e whaunga koeni hange pe koe ulaksa pate o e mahina e whai e polotu pe mea hake ai tangata mo e whiwhine o e siasi o tala loto ki ngāwe ai o toa hange koeni koe kātoanga iai pea ngahi te pire ilo na e teu teu ka ye whainga maari o ngahi e fiafi pehe ni o e kaiperea mea hou eiki pea whalwhala e tahine koini ia mawanga tala ia e aho pea moi kuonga e whawhitai o tau lau maari e koe lau maari e taha o mahu inga ia i mamani katoa koe nao e tau whanonga i hala whanonga o stutuuni e o toa koe aho ho peki ahe kai toi aonga ha mea e ka koe. E whainga be kau tangata ai whai whekau ke malanga i koe ke maari e. Pea whakatoa meri e pete ke mea ki langi. Ka hei kai mea hatahai a moha mea. Koe hoko atu whekawe i ton pe ia pa moe lau maari e. O tui beau ko wholwhola atu pou i he konferenisi koe ni pa whakoloa aki ai tonga kotoa pe o au ke he konferenisi hono huange au ka paute i ai haere mai ai e ki a koe kawe ngā koe pani ai o toa o whakatau a taina whawhetai ko whei a whanua i mamani o wholwhola hatui me tuunga malanga ki hono kakai. Ka wikai koe ne toki hoko e tau beme i pouhono. Ki whawhitai o tau lau maari e. Ka wakawakao be nai mea e tangata e Palestine o e siasi. Koe whaloto fo'o ke whai o hulu atu. Pea mea i behe whanua pea moe tonga kotoa be na e ai pea uongo. Ko behe loto be Polfola e tamatu i malanga e tangata i Palestini koe koloa ia o i senturi. E toi huke ai ngahi pepa e tau mai a nānau i ai. Ka e whatranga ai tō polfola ai tui. Tap moia. Ka umaa ai malanga ai tangata i Palestini. Pau ke ngoi pe koe pōre. Whe mao ia ke whahariu loto, hariu wanga, hariu kawa. Ka tuku atu a ia mo whakatupu mo weu, ka mata mei loto. Ai ke maa whana hange koe a whi, hange koe Pentecosti, na kaila e kau mea koe, vela. Ka kui kai koe tāmate a whi hu whanga whakatapu mo mea lere e kau polisi, vela e kau tangata. Tau be nau wela ko iau kei ko kalofiama ko iau kei maa whana i pia maa mane wa o mai ke howali. Wela e nau maui he ngawe ai otoa. Iau pehe pea e taitali lere iak mautou tahine kuini. Mautolo mau mea mai, mahalo mau mea mai pe e wakai mai pe ngalu ea pia mo ngahi ata. Kau ki tātā no atu. O mautolu ke whai lot senturi, a whio atu pou. E ku taimi be. Mene haere mai pe atu pou. Pe kamata e lotu. Ko taimi kou sākala me niti ai, mau mea mai pe. E haere mai e tā mao tali, ai maa pe mo waine. Mai tā hine kuini. Ko tā noa ko ia ke hui ke whamiri. O haere mai be tā hine o mau ke whamiri.
o mo ngahi programa o ke family we ke lotu ko ke conference o haere mai pe tahine ai pau ke lotu ko sabate ka pau ke ma fana be ko ho me atu ke ka toanga ko ai uako ai we siriana e ko fai wa be taha o mai mo ai princesse tolo hane ko lau ko kau niwa very heavy tatau be mo lau to fa sa pate me mai tau fa ha man mataongo to me at be ki tolo a ka yai be halai wal mata aho Eliana na las pau ka ma salo te pilo levo ai ko kuinga kai ko kai papalangi tau tol fuka kai tonga uai pe o make heia e tai fihi e tu po ko o sire agia e au mahalo bete ulave ai fato lolo ko pe ko ke hao e lo tu ia ko tu po pa kai ko whakalai ia pa kai ko huarela ia ko mo oni ia pau te ke mea he ot whonu ai mamani mau wheto aki pe ta tau pe pure ko ni me nu sila mo ki mau tolu wako tohi tapu ko pe e tu pe tonga e tau hi pe e tu po e ko inani te po no he pe ma whanau he koloa ne uhu hiki pe hao penni fe mau e ke vela fe mau ia o kai ko tau fie fo o ka ia kalaisi hataha ia ko fo o ia rea be ia fo o pe au saia be he hou ai tahi pe moe ahio hio saia he whainga ta moe masiwa saia he masiwa ango hange pe ko mastonia ope pe fia mahake me ia hakolo a foaki ko mahake u vanga fatapu ko vai ia ko pe ke u hake he talamai si su ko ia kutui ko ngahi vai tafe ako amalo ta ine kuini amalo atu feu ko e fonoa ko ia hao foi famalo ke toketa ke na siri brauta mo me ai pe moto e mala e to tapu mo ako neo mo mori ka ko mo ibi mo mafai la vea na foalo tala mono wato he pe pa mo lea ta fa filiai ai tale kita malolo e ako fakalisiane me ai be he kainga me nusila na ai be ta alfa au tawa malak lele tokonaki me lele ya e otua mantui ko polo tu eni o e century ko ha be ai hiwa ko ha be ai fofola i tahine ka o mai wa tata i fat fe kau pa fetai o blave i pe wi hene ka inga fisi mau be ki polo kalama ka o falahi atu ki tonga mo me mai ko to be ko aho alwe ke fainga ta alwe ke ai tapa ko to pe o kolope ka ki he karistia ne o afio pe o toa ka falo ai i fainga mali o malaki pe ma o ha tatau pe o polo kalama ko lava ko ni pa ko hiwa ko ya hake famalo atu mo me mai heri ko ya e a ko e tahine kuini kuina las pau e fofola o pon heri ko ya pe hiwa mai e kainga pe me fisi a heri ko ya ko e fainga mali ko ange pa mai atita
ko former external auditor ko David Greenall. Anga whainga maari o e tangatani. Niango kai ke lahi ene ngahi foi se te si, but what he says has weight when he was serving the church here in Tonga as the external auditor for the church. Few words, but very, very weighty. And the church waits to hear what David Greenall had to say regarding the financial status of the church at the time. But we are so grateful that you are here during the conference, David Greenall, and also have the opportunity to say a few words to us. Pahiri ko ia pea pai mai pea hiwa ke kolesko tupou iri ko ia e whainga maari e whangi ke whaifkau to tāna siri wakaota iri ko ia pea hoko mai e metotisi o no sila kono whakatoa tau ko hoko pe atu ai pe a word of welcome to Peter Taylor and also President Peter Taylor and also President Hollis. And to those of you who are here, thank you for coming to Tonga, especially during this week of conference. And we wish you the best during your short stay here with us. Tā puaki ko le peke tau paspas, pa malo ke o toa he whainga maari e. Ka te whainga maari ke hiwa koe ni pa mei hahake, o tokoni mai pe, ka opalahi atu. Malo. Aia koe hiwa uruaki, koe kauhiwa ni ai wahe hahake. Aia koe whaihiwa ko tuifua wheremi. Pea moe kauhiwa koe wahe hahake.
Ia koe kiti one koe helo ai otoa whau e Reverend William Tonga Mafi whai hiwa tui fua where me. Tapu pe moe a fio ai o tua i o tau lotolotonga. Tapu moe sea o po lotuni kai umaa hoku kau ngā rea. Tapu mo hou eiki. Tapu ke ngahi kau hiva o senturi e konferenisi. Kai umaa ai po lotu mamalu o ngahi potu ngā ue whakalau maarie. Koe pōlotu whoki o e whiawhini, kono whakamahu ingai o ngahi potu ngā ue whakalau maaria e siasi. Pe au kau ki ai potu ngā ue a whawhine. Koe kawenga o konferenisi, hono te au, koe whakaloto fo ou. O whiunga, moha whaahinga, whakamatu o tua, kua kakato whakalau maarie, pe apolo uto i he ngū whakawholofola, pe a kaukaua i he tauhi o e tui totonu whakaotua. Koe tāpua kia o e te au tau, koe kai mahu i ha kē nani. Koe hua kau moe honi, o ku whonu mahua hua i he mo ui whakatāpui o e whalala ki he taha i Siova. Koe tonga ia o e ahoni, o tau whakaamua, koe sio whakamamau ki he kolosi o viringia, koe mo ui anga. Koe siasia o kuwhekina mo mamahii, o ku kāpasa aki a hala whanonga ki mo ui taengata mo no fu mahu ta whea. Whakaku te taka hono mahu ta whea. Koe whamiri o kwako nekina mo lotua ke mau luta mo wheof ofani i he lotu toi tapu. Io koe mo ui whakapapaui, koe pore whakapoitui, e te mau asisu kalaisi ko hoto eiki mo whakamo ui, pea tohi ho tohi ngoa, he tohi o e mo ui. Koe haa koa ai whakaloto fo'o. Tuku atu peia ke ongo whaiwhekau, ko hona malae. Kau tala usia pe, mei he ki i pununga ai anga koloa, koe a mo leo a whawhine. O ku whao ki ai ako tohi tapu e Magdala, mo e naa o e kauseti. Koe whakamanatu eni o e senturi o e konferenisi, ko hono whakata ahai e tau tohi ngā au e lau wholofola whakaaho, mo e tohi kauseti. Ko hono teu i o e whewhine we Siriana, o kune iloi a kalaisi, pe ai ke iloa atu. Ke ngauhi hono api, mo hono siasi, mo hono whonua, koe konga o hevani i mamani. Koe whakaloto fo ou, koe fuupore, o kune ave ki tau tolu ki ha hevani whakalangi, o e ngāwe i hoto api, ta e auha, mo hoto i tāniti. Koe whakaloto fo ou, uluaki, mahino o iai ai mea motua, o fie mauia ke whetongi aki, ha mea fo ou. Hua, koe ngā auia ke whai whakai loto, o ikai whai akia ai atamai, ai iwi, ai tuku whakaholo. Koe whaahinga pōre ia ke alasi ai loto, o whai ai whetongi loto, me he loto motua ki ha loto fo ou. O kua whakatu uatu ai whaunga ai apostolo ko Paula, ia ua Korinto vahe nima vesta hafitu. Ko ia foki, ka pau ia kalaisa taha, ko i mātu ak whakatupu fo o wia, ko mole a ngai mea ono aho, we ko nau hoko o fo o.
Koe whakaloto fo ou, koe ngā au e ki loto, tuku ki tua ai loto mo ua, ke mole atu pea alu. Kai hoko hoko aho pe, ai tāna ki koloa fo ou, i ai anga koloa koe loto. Ke whakalato mai ai fo ou, ke whakafonu he loto ai anga mea. Himi ni matolu walu vesi ua. O kuha fo ou ho ofa, he aho furipe. A ahi ki he mea kotoa, ke whakatu maarie. Si o ofa angae, tangata lotu tohi tapu. Lama hono toku vae, mo tauhi hono lau. Si aswe siriana tawa taina tonga. Koe whaka ilonga o e whakaloto fo ou, ke whakotu ha tau pore fo ou, ke tau ngāwe i aki, ai whakaloto fo ou. Uluaki, ke tau hiki me whakatu pake, moe mō me niti whakaosi, ki he ngāwe palani, mo whai toka mua, ai mo ui ma teu teu. Ua, koe whakaloto fo ou, e tokoni lahi koe tau whakafo ou e tau mo ui, ke hāfua atu ai fo ou, me te tau tolu kau karistiane, me siastui o tua, io me he whonua nai mo moi ki olunga. Ko hono tolu, ke tau taktaha whoki atua, o ngāwe i ai whakaloto fo ou, ko ha tāpuaki ma kehe, ma e hala whanonga fo ou e senturi, ke kamata whanonga ia, mo e hoko hoko atu, ki he kaha una, ko o whaatu ke te moto. Ai ko e mea ia tahene kuini, kuina naspau. Tau te teo tai pehe ki hiwa ko ia kainga fisi. Hiwa ko e eta soko ena wasa. Ko e whaiwa ko makareta ko maitani. Ai ko e kau hiwa ia kainga fisi. I tongani. Whaiwa ko makareta ko maitani. Pia mo hiwa ko eta soko ena wasa. Tonga ki pototo mai koe ai whanawhanau mai kau hira koe ai kainga fisi i he hoko koe ai polokalama ka hiri pe ni hoko atu ki he kau hiwa koe pia me he korisi kotupou koe ai korisi kotupou pia tato hoko atu ki he tau rea hono ua ko mai tani.
kahiwa e kainga o te whisi te kamari. Te mohiwa e ta soko. Hia whatahaya kai ngā whisi. Hiwa e ta soko e na wasa whaihiwa magreta ko maitani. Tau te teo te pehe. Hiwa ko ia pia me. Your Majesty, Mr. Chairman, honoured guests, and I include Sharon Hollis as a fellow Victorian, and all friends. It's very nice to be here, and also I would like to just mention that having worked in the Methodist Church in Fiji, they sang to me Isilay, and that brought tears to my eyes. It still does. So today I must say the first choral concert I attended here in this church was in 1993 with Le Petit Taufa, and it was a wonderful service, and I'm enjoying tonight as well. Now, although I've been visiting the church and Tonga for 30 years as the external auditor, I've only learned financial words. So I apologise that this address is in English. It's headed
Birth of the Free Wesleyan Church of Tonga, and it was written in collaboration by Reverend Dr. Darcy Wood, who crowned His Majesty recently. So, the birth of the Free Wesleyan Church of Tonga. Not all births are simple, and many people would know that. And this wasn't, I would have to say. It started with the Reverend Harold Wood, Dr. Wood, and these are the events of 1924. Harold and Olive Wood were newly elected and wedded at that time. They set sail from Sydney to Tonga on the 12th of April 1924, having been sent by the Methodist Mission Board in Sydney. They were to spend the next 13 years at Tabou College at Nafualu. On their arrival in Nuku'alofa, they found two churches, having united with the encouragement of Queen Saloti, and they were locked in legal proceedings. These were the Wesleyan Church and the Free Church. An agreement to unite had been reached in 1923, but some of the Free Church ministers and chiefs broke the agreement, hence the court cases of 1924. Fortuitously, Reverend Harold Wood had studied law at the University of Sydney, and although he never completed that degree, he worked part-time in the law courts in Sydney, and that gave him a fair idea of court procedures, very useful when he came to Tonga. On arrival at Nuku'alofa, he was assigned to help with the legal issues facing the churches. The conference of the United Church began on 22nd of May 1924, but the court proceedings continued. The Queen's case was put by her representatives at the Land Court on the 10th of June. At the end of 4 days, the judge gave his judgment against the Queen's representative. This is an interesting history, and it takes another 3 minutes. An appeal was lodged to the Tongan Privy Council on the 11th of September, and the Privy Council decided unanimously in favour of the Queen's representatives. Sadly, the bitterness between the factions continued for some time, resulting in two denominations of the Methodist heritage, the Free Wesleyan Church of Tonga and the Free Church of Tonga. While working on these cases, Mr. Wood spent much of his time in Nuku'alofa, leaving his wife to carry on work at Tabou College in Nafualu. There were only 24 boys at Nafualu at the time, but the college was to grow substantially in the following years. Mr. Wood's skills in teaching, preaching and organising the music were of great benefit to the college and to the wider Tongan community. His wife, Olive, was a medical doctor. The care she gave at the college was greatly appreciated by the students and their families. The details of this work are in the chapters
of the 150th anniversary of Tebow College, which took place about 8 years ago, and my wife, who's an apology, we were both attending there 8 years ago. Dr. Wood's 6 children and their grandchildren and great-grandchildren are very proud of the work they did in Tonga. The eldest of 6 children, Janet, with her husband, Reverend Howard Seckham, served at Tonga College 1951 to 1963. And I might just mention that they still live in Melbourne. This is in conclusion. They still live in Melbourne. They are both alive and they live not far from us. So I'm sure they would send their greetings. Thank you. Rea hana wāne whākoe Mr. David Quinon, former external auditor. Tau te pehe ki he kauhiwa. Koe whanawa koe ni pea me he kolisi ko tōpou, pea me toloa, pea mo e hiwa. Koe marvelous work, koe whahiwa ko Whirimone Taupaki. Io koe marvelous work kia me koea koe sa tupo maari au kito e solo koe whahiwa ko Whirimone Taupaki. Tapu kia whio e tō mafi. Tāmo e taini ko ini, e nā spau. Tūlou mo e sea o e polotu e gini. Wapapalahi ki hoku kau ngā whaka whatungia i via whini. E maagi motolongu mea hen me ngāhi kau hiwa eki o nau whaiha tau te taki i he polotu koeni. A mā whana ai ngahi hiwa ko whai pe a kuerei katoa pe sea a kou peti pia hoi hiwa wahe haki. Kore ke u
ngā wake whakapakato ko osino tala mo awhaki, ka u whakamalumalu atu ai, me kore ke ngā karea ko mahino mo whaingo fua, te ka huarela ko hufanga, tala malu e whanua mo lotu. Ko tau koloa e ko tō, me taini kuini. Ko e whatangia ko whakahako, ko e whakahape ke tā maki, ai ngāo e pōkoini, te matalangu fua, ki he polokalama e skeitai lahi, kau mā ai konferenisi ko hono te au. Mahuinga ai mau e ki whenga maarie, ke tau whiohi, i e paulo tu koeni whamahuinga i ai, ai ngāo e whalau maarie ai siasi. Siasi, West Diana tau a tāina tonga. Whawhiawhia whoki. Lava mai he tau ngahi kupu, mi he tabaki he kehe o māmani. Sino e mea, koe tau honga ia, tuwha tāpaki a i tāniti, pe tau tai maari ai. Polot peheni e tau kuhiri, ni kau he whakahoarea i he whakatahanga kunsalo te, pia ne whakamaunga ai whakahaa ko ia ke whakaukau o e lotu noa. Lotu noa. Pia ko whakaukau nai whae whina ke taki kia e tokanga ai konferensi. Ko e mooni o ku malava e tau lotu mo e tau tui ke whakatupu ha mau mau o ka ikai ke tau tauhi mo ngā wei ke langa hake e tau moui. O malama he tau lotu ke mau maui e tau no fō o ka pau o ki kai e whakahako lere. Ko ha lotu o ku veteki ka kai mo holoki mo ui ko e lotu noa ia. Ka o ku toki hua meria e tau lotu he taimi e kune lawa ai ke whai he tau whakamā opo pe hiki hake ai tau mo ui. I whakahoa koe ni e hiki e kutoka ngā me whakaukau e lotu noa, ke whakaukau e lotu maari e. Ona whakarea e taha koe lotu ke maari e. Pea ko hono uki ka oku tau lotu ai ke maari e. Ka oku tau lotu ai ke maari e. Pea honua ke whakaukau ko ia i sete whlau ko whatu. E whakamaunga ki ai e kātoanga konferenisi ko hono te au. Whakaloto whau. Ko whai ho tau whakamala ala he tō whalafola ko whai. Ko whakaukau e whakaloto whau nge koia ko mou whanau ki ai. O ki kai ko hono whakawhau o loto motu a. Ka hono mātu aki, ta aki fuu, ai loto motu a, kai ai loto ku fo'o. Kono mga tuunga whakatohi tapu, koe whakaukau whakapalo fita, oi fuakawa fo'o, pe koe COVID-19 fo'o. Pe koe tala oi COVID-19 koe ia, koe COVID-19 e whaia tae ngata, whatatau ki aisea. Ko hono lao e ikaito e tongi iha maka hange koe COVID-19 motua, ke tala me itua ai whatongia ke whai. Ka koe fuakawa fo'ou e tongi ki he loto, uhi ke ue i mei loto, ai ofa o tua mo e tauhi kau ngā api. Pero tok whamaa popo i skeri wa he tolu anō vesi wa anō, o ne whai rea koe ni. Te u atu, ke te mou tolu, haloto fo'ou. Pe te utuku halau maari e fo'ou, ke huluni i te kumautoro. Pe te uto'o ai loto maka, miho moukakano. Whakaukau iau a ki tua he himi maheni tau whahipai, whangeo hofulu maua. Haloto, whakaango mau, haloto tariani. Haloto tui pikitai, haloto whanu ofa. Te utuk whaere mai kore, e sisu omi ai koloa. Ai loto fu fo'ou.
loto hawa ko inisi o. Pe tau whatunga matu aia o e lotu o kumari e. Ko e tala ia o e whakaloto whaou ai o tua. Tan pau e conference e sias Wesley na e tahiwa ua wha a ke lau maari e whamaa popo mono whakainga. E whinangalo e kuanga hana talu pe a pou ki ai panistungi maari whihi ke hoko e lotu ko e whare pe e taha ke whakamalu malu ai a hano kakai. Ke hoko e lotu ko e mea ku maari e pe koe konga lahi e tala noa e tau e te au ki tau situa ki ai o ku maari e a hano tala. Me tahiwa ua wha ke wate ua wha ku tau kau he manu ia ke i pou e whare atu pou ke lotu o ku tau whai. E koa manaki e ku whahoko rei e siasi e hano ngafa ke hau e whanua. Pe ka ko iai he tōnou nou mau kore whamore more atu tahini kuini. Mau whenga he tau e te au tau hanga ki ai i whai gire rei ane. Me tahiwa ua wha ki he wafe ua wha ko tau whatu mau whakalahi ako ke teu i e tau tangata o e whanua me he ako teu ki ako te siare. Ko hiki mo e tau ako me he whakawhalala he ngai silapa whatu i muri ki he silapa whatu pe ki tau tolu ke whe unga mo e tau visone ke whe unga mo e tau whie mau ke whe unga mo e tau tukunga. Pe ko aonga ai kauako e siasi tama ke hekehe whanua i tongani pe motua pule anga whoki. I he seni tūri e taha ko alua tū o kei hoko e siasi ko re o whakapalau whita ki he whanua. Ke whakatau lama e whanua he taimi ku tū nuku ai e whaingata a. Pe auki ke kumuni tā puaki i tau ki tau inasia. Kua whakahoko e whatongiani he kautaki mo i ngahi kupu e siasi a takai ke hekehe o nofo. Koe whahinga ngā nau reo lahi. Pe koe ni ihi na e rea pe e nau ngā ue. Me tahiwa ua wha ke wafe ua wha. Ko tau whakalahi e kau a e siasi ke o pe atu ke ngai whanua muri o au ki Britania lahi ma sia pani whoki. I he kua hiri ne whakahoko e whatongiani he kau whai whikau me kau ngā e whakamisinare. I he ngahi tau ki muini mai ko kau ke whatu ula tū ai whanau ko nau whakapaia e muri ko kumu ui he vai ngā papu. Nā mai kau mau kawatonga ko nau whatu ulotu mo ki nau do. O ku whakalahi me rato whare e siasi i whaunga mahini. Pea ku toi whakatu whoku me ngahi tākanga whaou he ngā luope me a pea ku toi i eha nau hingoa mo mahima pea ku nau whakamalu malu i whee. E senturi taha ko ala tū ko hike siasi me whakaango ki muri ke whakaango mai a muri ki tongani. Ko hike sa utātā me tākanga i ngahi vai whanua i tongani ke ngahi tākanga tonga e ngahi vai whanua muri. Pea hoko e siasi e sino whakamāman laki ma whakamaha apureanga. I he tonga ko ia o tau whia mau ha whaunga ma tūtū ni ngā aue tene kā toi e whakalahi whanua mo e whakalahi lotu o tau whai. Koe ni hia o e ngahi tala noa maari e me senturi taha ko tau whanonga ia. Ka pia i pe whoki me ngahi tala noa o ki kai ke fu maari e te au tau ke tau tokanga kia. Me tahewa ua wha ke wafe ua wha o ki kai mahata e loto whare e whekolo aki o lahi hake e loto whare o e siasi resiliana tau e taina tau. Pero kai te uhinga ke ngahi wahe whanua mo i siasi whakamalu he konferensi koe ni. A koe ngahi tākanga ke he kehe ko mawahe o langa ha whaunga mo alunga whaou. Me tahewa hua wha ke wafe ua wha ko hike lotu me he tākanga ai kakai
ko uhi ko tui ke mo oni o tua ofa ne mate maatonga. Ke tākanga a kakai ko uhi bea nau mahen, ko uhi bea ko hau me kolo e taha, ko uhi bea na nau waka whakataha. Pea au ke ngai tākanga ko siaspe ma e kakai, ma e kāinga mo e whamiri o i kai hatoke. Tahira ua whaa ki wafe ua whaa, tea ki whakalata he tau tōtō o ngā lotu. Tau kei mui mui he o wau te tau tauhi he tuku whakahola te tau, haki piki ke ngai whakaukau mo e tau kawe te tau, o ki kai hane ka inga mo e whakalaka o ilo mo e kuonga. Pe agule rei pe i kai, o ki kai a aku ke a whangatuku. Mea bea ko lawe i e kuonga ko whakalaka ai e teknolosia, ai ilo he malai o e a ko me tala o tua. O ki kai ke tau fie unu mi he kuonga e whalaukaria mo e whaafaa ko ngatahi. Kau tau whenga ke whakamalohia ai tau tangata ke whoki ki he kuonga mo e ilo kua loa ene mamao me te tautau. Me tahewa ua whaa ke wafe ua whaa o ku hike toko lahi me he lotu whare lotu ke he lotu he ope. Ko hiki me whanofai whekau me he mawhai o ngahi koni whare nisi ke he loto o ngahi kalapu ilo kawa me ngahi tākanga ke he o tau ilo ki ai. Ko hiki me malanga, me he tuunga malanga me ngahi vei hala ke kompiuta mo telefoni. Me tahewa ua whaa e be ke wafe ua whaa, kei maalohi e ngahi mea, na ne whakatupu e whekolo aki, i ho tau leto whare. Ai ofa he mawhai, ai whesi lau si, ai loto tangia, ai masiva toka i, mo whakahoho loto. Ke unuaki ki mua e tau lotu, o ki kai whie mau ia ke tau hiki mo unga, pe whaihanga au e lahi mo kāwha kawha. O kai peha ngawha whaingo fua e tolu, o ko whotu atu ke tau tokanga ki ai, he wā i semituri i tau hanga ki ai. Pe ko whakarea e ngawha ko ia wanga peheni. Kau he lau, kau he pue, kau he au. Kau he lau, kau he pue, kau he au. O kau he lau koe rea o e whikoe koi, whiuhi aki mo e whitauhi aki. O whaingataa, e lau mo e talaka ai ngā he taimi o kou ofa whakatonu tonu ai mo kumi tuunga. A koe siasi, koe whare o ka inga. Pe kua langa ia ma e taha o kuhohoi ke iai a hono ka inga. Koe kau he lau mi kai koe ngawha mai ka kai ta tau e nau tui, pe ta tau e nau toka ngā. Ka mai tākanga u nau hiki mo e whariki, me he ofa he mawhai, ke whakalahi ho nau mawhai ke ofa. Koe taimi ku tau ofa he mawhai, o ku tau tairiri mo teke ki tua, ai whaahinga o ngari kehe me te tau tolu. Ka he whakalahi o tau ngahi mawhai ofa, o ki kai ke tau lau tuunga, ka ku whai tuunga ape. Ai tau whetauhi aki. Koe kau he lau o ku tapuai e whakatonu tonu mo hu mataniu. O ki kai lau lanu pe tuku whakaholo. O ki kai lau whanua pe lau kolo. O kune oange whainga maari e ki he taha katoa pe, i he taimi katoa pe, i he patu katoa pe. He koe atua o tau tauhi ki ai, nā ne whaki e ne mea katoa pe, koe uhi koe taha katoa pe. O porei ki tau tolu e kau he lau, ke tokanga ke ngahi kupu e society, o ki kai ke tau whaa, ai au tau whaa lia kina. Ai kau whengata ia, ai tamai mate mo e pāia, ai ui tou me masiwa, pe mo e whahinga ku kehe me te ki tau tolu, i he tui, i he manako, i he tokanga. E koe taimi lahi o ku fua pe e tau ngā ue, mo e ni ihi u tau kau mo ia ki he taha o ku tau tatau, taha o ku tau kāinga, taha o ku iai ene koloa, mo ia o ku iahino pāuni. Ko hono o ka fulu tāmaki e hu whanga whakatapu, ai ni ihi, pe nau ngo iri e kina, pe kua pau ke nau kumi ha potu, te nau lata ai te mana waliri. O pare i he kau he lau ki tau tolu ki he ngahi tawha aki,
o tau pepe e ke talanoa ki ai. Pe kou tokanga ma ke heni ke tawha ki mental health. Ai mo ui le rei ho tau ata mai. Pe kou whaamu ke siasi he tau whanonga, he tau te au kahako, ke tau tokanga ma wahe. Ki he mo ui le rei ho tau ata mai, ko uhi heka i kai te me ue sia tapa ko toa pe e tau ngāo. Kai ke tau tokanga ki he potu, whakau kaua me iai, mone tatake tau mo ui mo whiohi, e ue sia e tau lotu, me ngāo tau whakahako. Peo ki kai uki, e tokanga ki he mo ui le rei ata mai, ke tau mo hanga pe ki langi mo tatari ki he lau maari e. A kuuki ke tau tokanga ke whakapapau i oku malu ai whare, a ia ko tau ata mai. Whare a gune tuhani e tau mo ui, me hona ua sia tamaki e ngai mea au ki kai awa. Peo kau ki hene mahoin ke tokanga, ki ngai pōre e hau, pe alanga whakautua ke autism, ko dementia, pe ngai mahaka i ngā hufanga whakatapu. Pe ngai mea au ki kai ko hapore ke lotui a tae tāpe, ka kuea tau whatongia ke whakahoko mo tokanga ikina. O ka lava e kau he lau pe hono, koe ngafa hono ua, koe kau he pue. Koe mga tuunga, koe kau he pue, koe atua, koe kau ngā whanonga, pe a whitāki nima mo hono kakai. E koe pore e kau he pue ke tau kau ngā whanonga, mo whitaki nima mo ki tau tolfoki. Koe siasi o ki kai ko he tākanga haka kai o kunau whi auhi molova, he koe lotu o ki kai ko sport olimpiki. Koe tala o lotu, mo uki e kau ngā pue, koe kai o kunau whi paupau aki, whi ngāwe aki, whi lo taki aki. Ta tau ai pēpe koe whea e tākanga o tau kau ki ai, me āta kai mo tuunga o tau i ai. Pore o kau he pue o ku tapu ai ai mua puke fue. Koe uki ke tokoni ai a kuwe e wawe, mo maa nge ke taha o kuwe e tuai ma tau pīkoi. Ke pauaki he mālohi, ai taha ku vai. Ke whelupe he iwilahi, ai taha ku te imo vai. Ke whakatau lama he taha ku matapoto, ai taha ku kai lerei e ne pakai. Pia ke lamasi, e ngai tāpa ke tāpe ke inasi ai e kau ngāmo. Rea maheni o kau he pue koe pirikimi. Ka kono kehe o kau he pue, he utoe whamamawha ke mahu inga o he whetaki mi māmu e kau ngā whanonga, kai koe potu o whaiki ai. Pea whaingo fua pe aluia ki langi, o ka pāu tau poto he pue mo he whetaki ni mā. O ka lava rewa e kau he lau mo e kau he pue, pea kia e rewa e tua merie, te tau kau he au, pero e whakau whakao si e whakao hākoe. Kau hea u koe tala e ka kai koe kuna. Nau whanonga whakataha, pe au taki whakataha. Kau hea u koe rea e tau whanua, koe rea e tuuta. Hea u sia senturi ka hoko, ko pāpe ke tau wako ke pato he nofo whakataha, mo e whanonga whakataha. He ka tau ka whelo vai, e tau tā malake vai hange koe whakatapu kua whai. E kau hea u koe tā pāki pe ia, u inasia e whahinga, o una u kau he lau, pe kau he pue. Whahinga una u he waka pe taha, pe tākanga e nau alofi e waka ko ia ki taulanga. Ka whaianga kua tō ke he kehe tau a alo, pe te tau whihelu naki, e whakatanga milo he tau wakao i kai ngaunu ki mua. Pe aku malawa e tau whanua, i e tau kau ngā whanonga. Koe kau he lau, kau he pue, kau he au. Koe tala ia, e lotu o ku maari. Tauanga ke maari e tau lotu, he tau e te au, o tau hanga ki ai. O whalahea taini kuini, pe ke sea, e mga mautoro kotoa e he polotu e kini. E o toa e pe a langi me whamalo ia. Toa whaike. Ia ko rea ko rea ngā siri wakauta pea me sasi metotis koia nousila. Ka u te teo atu ki he hiva koia wahe whanua nousila. Ko e hiva whanua o langi,
whauia vria me telefoni, pia koe whaiva ko se au si kolope au. Taine kuini. Tola hea weta kau hiwa koe nusila. Pea koe whaiva ena ko se au si kolope au a. Ngai pe koe na whaonga tō koe hiwa koe whanua langi whau i awlia mi telefoni pia o kahiri pe ka hiwa koe ni a oe vai whanua no sila aia koe rea hoko rewa ko mana ka whau koe tui a Reverend tāng whawhiri ai pe toki hoko atu ke hiwa koe a vai hi wha ula ki
whanua i langi. Ko e whaiwa, se asi kolope a ua. Tau hokatani ki e a noko, Reverend Tau Whawhiri hai. Ko whatapu atu nei kuini. E whenga maari o e pōkoini, ka mafoki pureako o e apiako e rosia e meto tisi i Nusila. Ka pe foki e muri kone utau kau whaita e houani. Ka tā mo ke whenga maari e koe ni ke whai ha rea i e pōni i e kaweinga nge koea ko tataki tau tau kia e tahi ne kui ni ko e pōlotu whalau maarie e ngai potu ngā whalau maarie ai siasu e siran tau tai na tonga pe aku se ai tare kita o ngai ngā whalau maarie ai siasi to ta tali ai ni me tolu ko whakawhetai ke o tua whenga maari e pōni ke ukau whataha i e pōpoa tahine i e taki ku ke whai i e pōni whilawe i pa mo ngā ue whalau maari e ai siasi ku hi ngā koe tau wau mai ki e senturi o e konferenisi u tau whamana tua e tau ni. Koe tau e ni e te au. Kako ku whehu i pe a aku ia. He tau au mai koe ni e tau te au. Koe ngau e ahai na tau whai. Koe ngau e ahai. Ai sesu e siliana. Koe ngau e ahai na tau whai. E toi a motu an, ko ngau ai o tua. Pa e whoki e mea ko toa pe, ki e o tua. Kai ke kau e o tua he ngau e ku whai. Ko kula noa pe. Mo i whakalaa he sia ku tamaki, ai ngau e ku tau whai. E lau, ai apostolo ko Paula, ia ua Korinto, wahe tolu. Lawe ai a Paula, ko mau whiunga anga, koe o tua. Ai a koe o tua ana ne ngau ki mau tolu, ke mau whiunga mu mau laka ngā. Whaka whetai ki o tua. Ke ui o Paula a se wahiwa toi ngā ue. Nai whehui e Paula, ne tōki lalo. Ko hai koe, o ngomai e wholofola, ngā siso. Whehui e Paula, a isa a saula, ko hai koe. E talangi siso, ko au siso, o ku ke whakatangai. Pea longa Paula. Tō alu, ki tamaskusi, ka te toki whahoko atu, ai ngā ue te ki whai. Pea wholofola e o tua. O se aho e tolu, ki Ananaia. Tō alu ki hala ko totonu. O kuai, ai api ai, o siutasi. O kuai, a saula. Alo lotu. Koe ngā ki whamu ui. Talange e Ananaia. Eiki, o kou whanongo. Ko tō tahani une tā palasia ai kaulotu. Hangai koe ha tala ki atu a Ananaia i ha taha koe kine ilo. Talange e he otua alu koe
He koe ipu mātu a ki whiri. Ipu mātu a ki whiri ena o tua. Ke hapai o no hua wha, ke whai, ene ngā aue. Pea kamata Paula. Ngā aue o whihangahanga i pepa mo whai ngā taa. Kamata pei tā maskusi. Whanongo e kau siu, ko tangatani na hau ke tā, mo taki e kau lotu. Pea nau lamasi, tokua ke whapongi. Whawhetai ki o tua. Koe whonga na ngau aki e kau ako, koe awo tuku hifo e a kato. Whawhetai ki o tua. Koe whamonia ai apostolo. Koe o tua, koe ngāwe na o tua, o tau kau ki ai. Koe ngāwe, hei kai ke lawa i ka pau te tau mawai mo o tua. Koe ngāwe ai o tua, koe tau wheunga ngā koe o tua. Ta koe o tua tene whakaiwia ki tau tolu. Taha mea ko whanofa kau ki ai, he kau ako. Maari au pita. Ai ka kau ako na nau, hange haka ai kau ako hani ihi whakalanga rea. Koe whai ata sisu he, whai mai nau tolu he. Tu o whiha taki e pita sisu talaki ai. Pauli aki ko tau haka wako kia te au i ka nā moe mate. Pea i whea pita. Pō hono lava ki, pō nai whanowha maui, nai mui a pita me mamao. Whakawhetai ki o tua. O mahino beia. He toki au ki he taimina hifo ala mare mane o ni. Wha o whare he kawako. Koe toki liu kawa anga ia e nau ngā ue. Pea toki kamata mi ai lotu whakaisia ne. Koe iwi o lau maarie. Ai he kai te tawala mawai moia ka pau tau whaamu. Ke ola ngā ue tau whai. Whakawhetai ki o toa. Ko whitala loto pe au. Ko te hoko koe whai whikau maalo lo i tai mini. Ka te nofo o whakau kau atu ki ngāwe na te whai. Na te lera tu ki wātu. Pea me iai te whoke kori sato tai. Pea uia ke te alu i nusila. Koe ku whehu i ngā nai whai. Koe tuako anai ta taki e ngāwe. Pena walo whakaari aria mea kehe. Koe ku whakawhetai pia ke o tua. Koe ku tala loto. I he ao e o tua. Koe o tua ho tau wheunga ngā. E lava i e ngāwe ku tau whai. Peka pau hei kai lau maari e. Hei kai ki e ola. A ngāwe ku tau whai. Koe tau tai tangata ku tau whai mai o tua. E whakaola. Ka pau e wha o whare lau maari mano ni. Ke ne whai e ne ngāwe a te tau tolu. Whakawhetai ki o tua. Tahine koeni, o whamalo atu. He whakatau whakau kau. Ke kawenga mo isa te wholau, o whakatau e konferenisi, e whamanato aki. Ai tau te au. Koe whakaloto fo ou. Koe mea pea o tua. He kai lava e haiwi a tangata. Te tau osi ki tau tolu. Te pāka lava he kai ki lava ia. Koe mea pea e o tua. Tene toko nia ki tau tolu me whaivia. Ke whao whare lau maare te tau tolu. Ke ola ngā ue. Te tau whai. Koe whakaloto fo ou. E senturi fo ou. O tau whanonga ia.
whakawheta i ke o tua o whātu, mālo bitu. Rea hana whāia, na whākate whaiwhakao mālolo, Reverend Tau Whawhiriai. Tau hoko to heni ki he hiwa koia e wahe hihifo oloa ki. Aia ko e whahiwa ko se misi āpai. Pea mo e kauhiwa koia pea mi he wahe hihifo oloa ki he whiawhini. O hoko koe tau pōkalama. O ka hiri pea e kauhiwa koe ni hoko atu ki ana whāwā pōpō. Pea mo e lea whamalo, whao ko ia e sea. Aia ko e sea o e tau pōhiwa. O wau pōlotu ko ia o e whiawhani, ko Reverend Tukatahaneri Italia i Niu Mei Tolu.
hiva ia vai hiki wholua ki whaiva se misi a pai. Satu koe whaftai whamalo ke o tō maf ko ia koe kuna e whatongia o pōni. Tō whawhitai ke o tō mafi toka maari e mea ko tō pe pōuri mo aho. Koe o tō une puke puke matangi ka uma a e toka mai ai vai. Talo e tau whanonga mai e ka mataanga o e konfenisi koe ni na senturi whawhitai o tau la maari ko tua whakatui, ko tua tokai. Pea wanga lelei, pa moho alo ofa, pea whanui he mesi, pea tuai ke hou hau whawhitai. Whawhitai e whamalo, tahine kueni, na laspau, whamalo atu he whatongia ko toa peu, ki toi lawe ki ai whiunga pe, a ho whakoloa, ko whihuhu ai whanua, whiunga anoa. Popou whai ke tamatu i, mok mautol ko toa pe. Mok mautol ko toa pe, ai tonga ko toa pe. Ai whatongia ko toa pe, ai siasi, ka maa pule anga, pe tala monu atu. Tau whanonga atu eni ke mahina ko siulai, pa moe aha whao siulai. Tau pe me hono, me kuanga hono whaa, mono whailonga i e tonga, ko wike kātoanga ia. Ko wike ia, whailonga ia e whahifo e tamatu i. O tau whawhitai, o tau whamalo ai, i o toa mafi, tala mono atu. Ai whatongia ko toa pe, whamalo atu ki he tātai whai ako, ka ko e ure ako ia, piako toi tapu inu sila, ko e whoha pe en. Whamalo atu, toi tāna siri wakauta. Wiai pia e la loto, pe mea mai me iai, pe mo e tūhuru, mau whawhitai, mau laukau ai, wiaha mau whoha, o kui mūri. E aluku, e kai ki tongani pe, ka ki e toenga o e kola pe. Malo atu ki e whaiwhikau, tau whawhiri ai, tā i pe poini, e kai ki tau lawa e tau tolu. Te tau pekia tau tolu. Lere aki a tāki whare mahaki. Ko ngāwe e otua. E whai ko toa peia, e he otua, whamalo lahi atu ai. Hui ai pēa e ngahi whanongonongo heni, ka taki pēhe whai ngā maari e, ke hoko at pēa o mai he tātai ki siketai lahi. Hui ai pēa hoko at pēa lotu hufia e lotu seini, ka mata e hongo fulu māua o whanonga i pēa. Kore pe ki he tare ki tā ka mere mausea ka pai au pe ki he tolu pe tuku mai ia ki ako tapu. Kau iau whai ako tapu pe whai e whanofo pau tau hanga atu ki he lotu hengi a pampang. Ko lotu se ini ko tukat pau ko e pore. I kai ki tau nofo pe tai whaha mea. Leo tau pe he ko whai he o tua e mea ko tau pe. Ko lotu se ini ko mea ka kai whiwhine. Koe ha, te mou kata ki ai, pe te mou ita ki ai. I kai mea mai ki helo tseini, pe te ke sio aha tangata ai. Koe ha, pe kau tangata ai ia. I kai ko mou tolo ena me nusila mo Australia, ko mou ilo ha taha ku kau helo tseini ko ha tangata. Sio kai ki ha taha ia. Tau lere be ai pe taha tolo. Ko lo tseini ko meka kai fefine. Fiu uki he tare ki tau pehu. Te hau ki tau wakai, kai ki ha tangata ia. Kai ke he. Ko pole ia o senturi. Tau lau ai pe tau tolo e palo pare e maa pia moe tō lalo ai lotu. Ka ko fe kau tangata. I kai koe ha nau mea whai. Koe ke nau lava mai ai. Ka koe tuku at pe pole ko ia, pau pe nau hiwa fuki nau tolu, nau hela ia, pe tala atu ki lau tohi whakasāpa te, mantui o kou kau au ke mea whakalau maari e. Ko lau tohi whakasāpa te, ko mea ka kai whewhine. Tala mai ange me inu usila mo Australia pe wah tangata ai. Siku mou kakata pe koe ki lawa taha ia, mea hake ki olunga. Ko wene o kou lau tohi whakasāpa te tali ai. Ka kou lawe koe ki ai
o whaloto lahi pe ngā ue. Ke mea mai pe koe ke wha walu pe koe wha fitu, mea mai pe koe haha mea ku tau whai. Nā ke lau tohi pa ke sio whai wau, mea ku tau whai he mea. Lau e wha walu mo e wha fitu. Ane koe koe pe mai koe koe kere ke koe maka. Whai pe lau maali e. Ane pe koe pe mai koe ia ai ata mai. Mana tui ka pahe kai ke riliu e tau whakaukau te ke riliu hataha ia. Kai pe ke lawa hata. Whai pe lau maali e. Ane pe koe rea. Tala mai he toi tapu. Kai ke lawa hataha ia o whakalalatai ai rea. E lawa e mon man whekai hei kai lawa ia hataha. Lawa behe lau maali e. Hange koe taha koe ai siasi, nei mea kia ngahi rea. Koe haa koe ha mea utau whai. O ko ngoi loto lahi te au ma maafana. Whakalata ngā ue koe ne lahi. Whakalata ngā ue koe ne fihi e palopale maa. Whakalata ngā ue i koe mea mai ke siasi Mastonia i Korinto o haa. Amu sia tau tō koe tau paanga. Koe kāinga e masiwa ango. Ia tau pehe, kai ke nau lawa o lihi nau tō laka he toinga e kāinga lautu. Poto ai, masiwa ango. Koe tau pehe tau tōlu. O whainga taa e kau mea he o ku bela. Ai whakatanga mo e whainga taa. Pea tau pehe, kai ke nau lawa o lotu. Tala mai koe tohi, wahe walu mo hiwa, ope nau fia. Ulau, whaloto lahi peka ki tau tolu ia ne mo e tau wai. Mo e tau hange peko e au wako ko tānoa ki ai, ope pe fia. Pa nau toi kore, nau tau ke mai kau whai whekau ke na hanga tauhi. Ko whamaloa ka motoro. Homo tōni e kau whai whekau e ko efu ko whisi a kau be. I tapa ko toa be. Ko siasia o e o toa. Ko pure anga e ngau e pure anga ko toa pa lulu ia. Ko siasi he kai lawa e heri. Ma o holo to o. Ko siasia o e o toa. Ko haere mai kamasi ke tāne mohono siasi. Pale o balbale mako ko whailoaki ka taki pe whailoaki pa mo e tamasi pe ka taki pe ngawe aki ko ia ko amalaki au te ke whai whekau pe mai whoa tari ai o lo tonga tau hia o kuongo whoha e ua la ulaki mo e ua ko e cerebral palsy ko stiff muscle whare i pe o tamai ki hu whai whatapu, kafo pe. Ui toi ai whai whekau koe ha. O whai whekau pe i api. O pe tangata koe. O lau peke ngai whamiri, o te tau toi tuku aki i holo. Koe poti ngā au, koe ako whakarisia ne koe evangelio, koe ha. Koe tike lawa koe evangelio. E sio mai toko nima be koe a mea ku, ke fu mahu inga koe ia. Kai te ke lawa koe evangelio. Pe tau whetu ku aki holo, toka ngā iho whamiri. Toka ngā iho whoha moho o whine. Teu ki nau tau ke nau o ki langi. O te ke fu mā whana o tuho holo. Ai peke nau sio kia te koe, tari ai niu mei tau. Koe mo ui o pehe. Hoa e ua wha. Pake lotu ki he iki. Ko lawe koe ki ai o whaloto lahi peke tau tolu e ngā ue. Whamalo te hiwa. Ko isko tupou si. Uto whanoa ha solo behe. Hana mo palani beke whai e solo be mehe. Me i he. Ke he atu e reo whawhetai. Pepe Bamoe Kainga Fisi. Thank you very much for the series tonight. Thank you for the color. And even allowing Lavinia and Mary Mausia to take part of the choir. I saw the
the face moving, but I hear no voice. But thank you so much. This is an international gathering. Halo Albito, ki nusila whawhetai. Halo hiwa, malo e teu. Hange pe koe kore koe se ke tailahi, tongai nusila, koe korisko tupou ena koe nusila. Mo tā atu ki ai. Whamalo atu ke wahe hake whawhetai o tau lau maari e. Pai ke te whunga au e whetuhu aki mo e whakaanga aki. O pehe peo hape mea ke lawa whai e koe. Pa koe kakai pe tau toluia na ke pehe koe whu kakai mea mai pe koe ki he kakai o ngāo e aki he otoa. Kua pau ke ngāo e aki he otoa ia e kakai o kai ke tau amalaki ki ai. Ke ai pe ke whawhea ala ki ho whamau mo ho sio. Pe ai pe ke ona whamalo ia nā siri pe ko tā auwha. Koe otua pe whamalo ia. Eo pehe pea e whamalo atu ke wahi hi fō. A whetai, kai ke ilo pe koe taim wheu teu ai hiwa mo teu ai te pire. Teu ai whatongi au e whanau ako ane awhi. Kai ke ha malo lo ia. Ka whakalata be pa whakamawhana. Ka pau e tau fia te tau tangi, te tau launga. Hamene kai ke maha ku te pire. Hamene kai ke kawaha ku whoha e whaiwa. Hamene kai ke talamaia e kawenga. Paku whaloto lahi be whaloto who'o. Ko behe be au nā siriwa auta. Taha ai konga o kuikai lelei taha I mamani pe tokanga e o tua ke loto e tangata. Fungani he mea kākaka koe loto e tangata. Tamahe o tua koe mea ena ia ako. Koe mea ena ia ako. Koe whaloto fo'o koe o tua ia. E whawhetai na tau tupu aku, whangakui mo mātua, na lau tui ke o tua. Ia tō e o whā, uke pehe e tō e tō ha o whā. Kau ta tau pe o tua ne awhi mo e ahoni. Ta tau pe o tua. Kau tau lotu, tau amanaki lerei, tau whatua meri, kou kai ke ko ma whana pe ngā we. Ko ngā we e o tua. Pai lawa be ia. Ono mama nā be aimu ke kau atari ai. Anga hala ko ia. Ai ke si fia ai. Whamalo atu. Nga tau tupu pehe ka kai tui. E whai pa ke I lakasi pe ki tau tolu. He tau mātua mo e whangakui. A heri ko ia ku whakalaka e mea lahi. Ho tui pe au, koe kai peke tau whalalaki he o toa. Tau whaloto lahi atu. Pe hoko at pe lotu hengi, he tai min hawhi ai ono a pongpong. E whataha make mo e priketi, he tai walo pongpongi. Koe hoa ilo e pongpongi, koe tai mi hoa fulu. A koe polokalama whaiwa e tautupu, koe honga fulu maa ua. Ka kono whakatoa, pamalo kei tonga pēr tonga, kei sāpate pēr tonga, konfenisi pēr tonga. Koe kai ke pēhe ia kei hau a tonga. Hei loko e mautolu mei nusi la, koe whanua e ni o whina he o tua. Ko au ia koe māsila he whakaanga mo e lea puna. E au pehe. E whanua monu ia e. Pepe e poto ke ai whai lotu ke maoni. Ta whanau atu ke tau mo e lami. Ane e huhu. Whawhetai. E whakoloa ki tau tolu. O ofa e o toa ki tau tolu.
Na ke mo no fo he ko no mi ka mo ko la mo sili wa. O to kanga mai o to ha ko tau lau mali e. Kono whaka toa. Ia e o toa i pēa langi pa mo nge ia. Tangi mawhiri lotu. Fulai lahi tāno aka mo lotu. O toa ai ka whai whekau. O toa te nea whio mo tonga. O mau mea i pē mo tolo ena i Aseria mo nusi la. Koe whainga maali e koe ke he tonga i ai o ke he atu. O ko mai be o tu ake tau tu ai. Ake talaki hono hoa wha, ko kore wha moe atu. Kore teke hiwa, ai himi whaawasi, a fusika, wha malo atu ka tau moha pai tau, whai whikau me Amerika, wharetu whakauta, whai whikau evangelio, wha malo atu kia taina pein, me aus, me inusi la. Ia maha ki mautolo ko tau pe he whatangi ani, whai pe moa i tau himi tuku, e tau kelesi ai, malo. Haleluya. Whawhetai ki eiki. Ai, paspasi eiki. Whawhetai lai eiki. Haleluya, haleluya. Glorify your name, Father Jesus. Tau hiwa whawhetai e whange au. Whango fulu mawhitu e himi. Whawhitu mo katango mea ke tau hiwa. E lau mari e mafi. Hawa ai ho kakai. Ko koe pēnai tupu ai. Au mau ngai ata mai. Hau eiki mo iwi mei langi. O tu whake mau whonuai. Ke mamao o tuku pe ke tau wheao e kakataki mua e a Fiona te kai heho mau whanonga ka te mau hao me he kovi o toai ki alele moni ai toko tolu top tapu kai atu pe afremalo e tamai pe moi alo mo koi foki lau marie I he kuonga furipe
sa e ko si sukalaisi a whae o toa ko tamai pe o la mali e maali o ni te tau tō ko tō pe whai pia tai ngāt. Amen. Io koe fasi whawhanua ia o whakatoa ki e programa o wau ki he polotu ngau e whakalau maari ai konfenisi hono te au ai kangalotu e sias wusiriana tawataina tonga ki he ewhea whini aia koe sia ko Reverend toka tā haneri tari ai niumei tolu koe tare kita pure ngau e whakalau maari Fie whawhunga e te kau whawhatongia pia me he whailoto senturi pia me saione me loto nukalofa me he reti o mo televisione tonga. Whawhatongia toa i Sharon Elone. Pe foki a Temsia Neemani ko Samsoni Wahilama. Pe foki a Hilda Minoneti. Pea mo Onesi Saluni kau Kevin Lea. Malopito mo mea mai. Ka mo mea.